Paikunia Chikloni Paithong Kebarni, Karbi Anglong Sports Association Mate Kasa Pen, Bokajan Legislative Assembly Constituency Angkang Aparman, Khel Maharan, Surihini Raing Korage Thom, Hanjang Langso, Patu Aklamalong, Football, Kachepate, Angdungkiti Patu Ponsi, Ingsamjin Pen, Kepajut Pon. Karbi Anglong Sports Association Mate Kasa Pen, Bokajan Legislative Assembly Constituency Angkang Aparman, Khel Maharan 2023, Hanjang Langso, Patu Aklamalong, Kedamtang Paikunia Chikloni Pai Inkora Troxiar ni Pen Pangching Ponsi Ni Plia Parman Kho Kabaddi Volleyball Football Apen Running Race Hai Hui Kachepati Padupon Bom Wang Bomsi Patumi ni Pai Thong Kebar ni Abangki Kachepati Ajame Kedoan Ingsamjin Pen Pechun Ponlo Lasolong Bokajan LA Constituency ka Parlo Pon Bokajan Borjan Sarupathar Diopani Nilip Lapet Duarbaguri MAC Constituency Atum Pensitami Chepate Dunlo Nipai Thongke Barni Angdungkiti Kipatua Jamegalong Aluhi Sarpoman Pen Hanjang Langso Sports Association Amai Phu Jivan Chandra Pathak Chetong Dunlo Man Peng Aluhia Man Pen VDC Chairman Silarson Rongpi DSO Relief Ronghang Radasai Klembang Himari Tokbi William Singnar Binson Ronghang Lapen Pinangan Man Peng Kedobang Phuatum Chetong Dunsi Angdungkiti Pona Jamek RDP Dunlo Football Kachepate Angdungkiti Jamegalong Sarupathar MAC Constituency Lapen Duarbaguri MAC Constituency Atum Angbongsi Pathu Ponlo Ke Pathu ke Cheng Pen Apor ke Chok Ahut An Hin ke Pathu Aterang Atum ke Thek Serajok Goal Phaive Pensi Apor Pajut Ponlo Ke Hayang Thek Pachini Ji Aphan Pura tie breaker Jamek Paman Ponlo Labang Sohut Sarupathar MAC Constituency Atum Goal ke Thom Lapen Duarbaguri MAC Constituency Atum Goal Hinyansi Jevoy Unchorajok Sarupathar MAC Constituency Atum Chepahai Ponlo Labang Solong Referee ke Dodun Laki Bikram Kro Ahin Pensi Langchari Ponlo Ke Haituma Phan Kachitong Dun Aluhi Atumari Deng Pen Nong E Pipajir Ponsi Mesen Pen Jamek Pichun Pon Bokajan Benanantirang Karbing Long Lai